ngiwan katu ngiwan po SP beteng isu ai kopi mo DC office ngi ai Ke East Castle Hills Local Taxi Welfare Association hapo ke jingalamu President uba Wandon Bok Jirwa kila ujor ke Meglaya High Court but SP Office halor ke hukum na ke DC ke East Castle Hills ban betha eki kali kamai ban ya de ke ot but even ke ban sedang naduk ke santrik jeleu arjar arpulai kenang ban night na ke jing deheng kali haki benta jang ke kendai lat bat mot pran Habai keren cikilat pathai khubor uba Wandon Bok layathu bana kaliang keseng kalalai ujor syaka High Court bedan buram bantuklar halor kini kebenta namar kini ke yurot ya ke hok jengkinong nya kali kamai ke BM jakpo da ke kamai taksi ban pendap penbiang ya ke ying kesem jengki Shushu layathu bana kaliang jang Meglaya High Court bedan buram ke klem betha ban ai odd even ya kinong nya kali kamai Henry ke shubetha ke sorkar ban penbet ya ke jing deheng kali na kaliang kajungi ke matasni hadian ba ilada penyekran ke DC kebolong hukum ke Chairman jong Regional Transport Authority habide ba ke pendi order ke jongi menden kesni man khayat ke event ye ki kali ben ya sepok sendaila pa sepok makan dan te nakaliang jongi ni ong makam ngim su ya hap namar ba ka sendaila barka matran hi kade kepliangja jong baru kinong nya kali makum juru jong upat ba kabri nyotrap ha ka ba kidawan hasulong kidan kami kini ki apa ke jaga te kumju ngiru taksi ke jaka berkamai kedai hakine ke jaka namar ba lingba kajing bam sudinyo ke sorkar ban sna lani ban thaubun ye kita ki new township no lani kita ki jaka tiba kayo ke hat kandon no te habukut hi keleng sodong ngiawan berkamai be hangne hapo sorsilong kata kolong na nang ni na sorsilong pada ke jaka kedai be nak naila bat na matman te hadian ma ngila personal yang kata nak liang DC kalau ngamla su ba kan revoke la ni kamla su ba kan withdraw ya ka ni ka notification ke bala penmi menem kasni te kiong ba kaong na ba kade ko order nak liang High Court Henry kat ba ni wan ta pa chapo High Court ngila keren ha deng ma ki rio sajan ki jungi ki ba dan senda ba ni ba kat ko order na High Court ka kram ong ban ai what even ya ki local taxi te kapau sai ba nakaliang ke DC hi nani nakaliang state government kimut banle soft target ya ngi ki try ba kinong nya kali hang ni hapo soslong lada kalong kum ni nakaliang ke jungi hi nginum ali no banong ba le soft target na kum ni da kum tai ba habi di ba kali ila request na ya kakut Meglaya High Court bedan buram ba kan chimkhia namar ba kakta ya ka kamai ka kaji jongi ki pa kumba ngi la siu hok ya la jong khajna kat kum ka fundamental right ka bangi la siu ni don hok hiru bangin kamai ka te ngi IT be chakaput badan burom bakan disari ni kam hagno benta namaria mentahi kum bangi la ai ya ka jing ujor ka jongi sapo Meglaya High Court kan kalian ka Meglaya High Court hidu ngi kerman scam bakan sa ya ka justice magim ta ka jongi kum bangi la siu hok khajna i pratli ki khajna sak sarkar jalan ngiwan katu ngiwan po SP beteng isu ai kopi mo DC office ngi ai kopi bat hapo SP office ngi ai kopi habide ba beteng jok ko ai ba sa ko ka Meglaya High Court Umar ka High Court ka ong baka klem ta ban ai odd even ya ki taksi nakaliang ka High Court hi kalong ba dan kinang 5 PL habide ba kanika jing blok plat lenti kong ba thaulat kumno ban manra ya ka jing kelut habide ba kanika jing blok surong tang katai kat bana kalian ke DC pada kalau berhak ke High Court ban ai wat event yang ini di local taxi habis ban room segini arli ke Jakarta kata kamu ba kata kan kolong ba nakalian ke government ke play game teh lihat soft target lada kalong imat kan penyak wat event sa ini kat ba khajna pada kan tax back man kumbaga de ban tax kumbaga lihat hati ngila experience kan ni men haki por covid kat no pat bang junjar try kali kat no junjar berketaruh nakaliang government ka kemdan jima pat ya tax ngir mentang nginum ailak cu ya kene ku mangin ya kamai ngin ya kamai be malang si nadu sinong kong ngin ya kamai ba ngin nem sekti yang nginu nuru ngin ya kamai be sinong kong ba hangjo ka por padaru kolong ba nakaliang kajungi ngiken tujur ya ke Meglaya High Court beran buram ba kan ai ke justice yangi kumbangi ngila ai ya ka hok kajungi sak sorkar bak bangisiu be ya pratli ki jaj khajna kumbangi habang ibu ya kalau taksi ngidi benyo ya kata hok habire pakani ka jingdan arli kan hon nakano bentar tak tip hi
hangi po migria kadi nani po India kadi demokrasi country mono bala ila hiban sna bang inma hiru bangin kran habide bakata no but kajing kan tho ne kajing bam kan tho ya kata ngingi mak man kran ya kata ma ka bangi yang sambe ro nong rem ha ka ba ngi abe kajing sakri kajungi ya ka upat ba try bab nongnya kali ude ban yo ma ngim kwa ban play ta kuwe pat banta